Salibonani bantwana benkosi, liyabingelelwa ngegama likaJesu. Siyabonga bathandekayo ukunikezwa elinye ithuba ukubana sifunde elizwini lenkosi. Singakafundi ilizwi lenkosi kasibeni lelizwi lomthandazo. Babo ingcwele, babo thandekayo, siyabonga umusa lothando lwakho lumangalisayo, ukugcinwa singabaphilayo, ukubekezelelwa, ukunikezwa amathuba. Sithi udumo lobukhosi lamandla kakube ngakuwe ngoba vele kukufanele. Baba ingcwele, sibabi siyazehlisa ehlalweni somusa, sithethelele ukonakala kwethu, besiyawusihlambulula Nkosi ekungalungini kwethu. Sizafunda elizwini lakho lapho kwabhala khona umoya ongcwele. Sicela ubaba umoya ongcwele asitolekele imfihlakalo yokusindiswa kwethu, sisindiseke umusa ungakavalwa, singakazunywa yikufa. Ngegama likaJesu siyakhuleka, amen. Amen. Siyabonga abathandekayo. Sisencwadini kaRomans chapter 6 verse ngelika 14. Ithi iBhayibhili, ngoba isono kasikuba ngumbusi wenu, ngoba lina kalikho ngaphansi komthetho kodwa ngaphansi komusa. For sin shall not have dominion over you, for you are not under law but under grace, from slaves of sin to slaves of God. Hallelujah. Lizakhumbula bathandekayo ukuthi sigcine sikhuluma ngama-advantages okuba ngaphansi komusa, ama-privileges okuba ngaphansi komusa. Namhlanje ngifuna sigcine ngobungozi bokusuka ngaphansi komusa. Ya, ubungozi bokusuka ngaphansi komusa. Ngikutshelile ngathi mina, as long as uphila ngaphansi kwe-umbrella yomusa, isono ngeke sikuthinte, isono ngeke sikubulale, isono ngeke sikubuse, ngoba isono siphiwa amandla okubulala ngumthetho. So thina singakhululwa ngaphansi komthetho, isono kasisela mandla phezukwethu. Uyayizwa yini indaba la? Ya, ngifuna ubambe lokho ngoba nxa sikhuluma ngomthetho, sikhuluma ngayo yonke imithetho kugoqela lemithetho elitshumi. So thina lanxa siyizoni kodwa singakhululwa ngaphansi komthetho, isono ngeke sisibulale. Uyezwa? Ngoba lapho sesikhona ngaphansi komusa, uJesu wabhadala konke. Ngakutshela ngathi mina uJesu esife esiphambanweni wahle wasithethelela izono esazenzayo, lesizenzayo, lesizazenza. Uyayizwa yini indaba la? uJesu esife esiphambanweni wasithethelela izono esazenzayo ngemuva lesizenzayo khathesi, lesizazenza phambili past, present and future sins. Hallelujah. Uyayizwa yini indaba la? Ngifuna sifunde iBhayibhili. Psalms 51 ivesi ngelika 4. Ngifuna ulalele kahle umthandazo kaDavida ngemva kokuthatha uBathsheba umfazi kaUriya, waqeda lapho wabulalisa uUriya. Ya, zwana ukuthi uDavida uthini emthandazweni wakhe. Psalms 51 ivesi ngelika 4, amahubo 51 verse 4, isihlabelelo 51 verse 4. Ya, ithi iBhayibhili, against you only have I sinned and done this evil in your sight, that you may be found just when you speak and blameless when you judge. Uyayizwa yini indaba la? Uthi uDavida, ngenzile isono kuwe, wena wedwa ngenze okubi phambi kwakho, ukuze kukhanye ukuthi wena uqondile nxa ukhuluma, njalo kube kufanele nxa usahlulela. Ya, kulohlupho lapha bathandekayo. Uyizwile yini ivesi? uDavida nxa ekhuleka uthi, nkulunkulu ngenzile isono kuwe, wena wedwa. Bathandeka, utshoni uDavida? Kambe ngathethethe umfazi womuntu walala laye, wabulalisa uUriya indoda yomuntu, abesekhuleka uDavida esithi uwonele uNkulunkulu yedwa, uNkulunkulu kuphela. Kanti bathandekayo, kamlimazanga yini uBathsheba ngesenzo sakhe? uDavida kamlimazanga yini uUriya? Ngoba phela uUriya wafa ngenxa yokwenza kwenkosi uDavida. Ya, ngifuna ubambe la. Why uDavida ekhuleka kanje? Ya, why uDavida ekhuleka kanje? Uyabona lokho kwenziwa nguDavida kuUriya nomfazi wakhe akubenzi bengabi khona embusweni wezulu. Kodwa zwana imfihlakalo yevangeli, lokho kwenziwa nguDavida
kwakulengisa uJesu esiphambanweni, uyezwa yini? So uDavida wayekwazi ukuthi kahle kahle umuntu olimeleyo kakhulu ngesono asoBathsheba lo-Uriya, kodwa ngumsindisi onguye ongumhlawuli wezono. Therefore uDavida besekhuleka njalo. Psalms 51 verse ngelika-10, amahubo 51 verse 10, uthi yena uDavida, uthi yena, create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Hallelujah. Uthi dala phakathi kwami inhliziyo ehlanzekileyo, o Nkulunkulu, uvuselele ngaphakathi kwami umoya othembekileyo. Hallelujah. Uyawuzwa yini umthandazo kaDavida? Bathandekayo, ngiyawuthanda umthandazo kaDavida. uDavida nxa esewonela uNkulunkulu, wathatha umfazi womuntu wabulalisa umuntu. uDavida nxa ekhuleka kasasho ukuthi uNkulunkulu ungenze ngingathatha abafazi babantu, ungenze ngingabulala abanye. Hayi, uDavida uyakwazi ukuthi lanxa uNkulunkulu engamenza njalo, inhliziyo yakhe imbi, uyezwa yini? So uDavida wayekwazi ukuthi uhlupho lwakhe lusenhlizweni, okumenza athathe abafazi babantu, okumenza abulala abanye abantu, yikuthi uhlupho lusenhlizweni yakhe. Inhliziyo yakhe indala, inhliziyo yakhe imbi, inhliziyo yakhe ayitshintshwanga. Abesekhuleka uDavida uthi, Nkulunkulu, dala inhliziyo entsha kimi, uvuselele umoya othembekileyo kimi. So bathandekayo, asimeni ukumthandazo wokuphejapheja, asekeleni umthandazo wokukhuleka sigambela umuntu omdala. Vuma uNkulunkulu akudilize imvelo endala, vuma uNkulunkulu adale kuwe inhliziyo entsha, afake umoya othembekileyo kuwe, ngoba inhliziyo yakho indala. Ungakhuleki usithi uNkulunkulu ungenze ngingatshontshi. Hayi, khuleka ukuthi uNkulunkulu undalele inhliziyo entsha, uyezwa yini? Ngoba okurongo kithi bathandekayo inhliziyo ifuna ukutshintshwa. uNkulunkulu asuse inhliziyo zamatshe, inhliziyo zenzondo, inhliziyo zobuthakathi, inhliziyo zomhawu, inhliziyo yobusela. uNkulunkulu kufanele ayitshintshe, afake entsha inhliziyo ekwazi ukukhonza, ukwethembeka, inhliziyo ekwazi ukubambelele kukholweni. Haleluya. Haleluya. Mana ngike ngikunikeze enye indaba emangalisayo, mana ngikunikeze enye indaba elimangalisayo. Ya, uzakhumbula nxa ufunda iBhayibheli yakho, uJosefa wathi efika eGibhithe, ya, ethengisiwe, wafika wasebenza endlini kaPhothifar. Ya, uJosefa walingwa ngumfazi kaPhothifar. Umfazi kaPhothifar wabamba uJosefa efuna ukulala laye. Iza kutshela iBhayibheli ukuthi uJosefa nxa elingwa ngumfazi kaPhothifar, uJosefa kazange ngathi ngeke ngilale lawe ngoba ngiyesaba ukuya egehena. Hayi, uJosefa kazange anikeze isizathu sokuthi wena uzambulalisa ngendoda yakho, wena mama uzambulalisa ngendoda yakho. Hayi, kodwa uJosefa uthi kuGenesis 39 verse ngelika-9, uthi pho ngingayenza kanjani into embi kanje, ngenze isono kuNkulunkulu na? Uyayizwa yini indaba la? Uyasizwa yini isizathu sikaDavida, sikaJosefa sokungoni? Uthi pho ngingayenza kanjani into embi kanje, ngenze isono kuNkulunkulu na? Uyayizwa yini indaba la? Uyayizwa yini ingqondo yomuntu ongaphansi komusa? Vele umuntu ongaphansi komusa kenzi kuhle ngoba esesaba ipunishment. Uyayizwa yini indaba la? Hayi, kodwa wenza kahle ngoba uzonda isono. Uyezwa yini? Aluba uJosefa wayengumuntu ongaphansi komthetho, ya, wayezanikeza isizathu sokuthi hayi wena mama uzambulalisa ngendoda yakho, uzambulalisa ngendoda yakho. Mama kahle kahle ufuna ngilahlwe, ufuna ngiyegehena. Uyezwa yini? Ya, umuntu ongaphansi komthetho bathandekayo vele wenza kahle ngoba wesaba ipunishment. Uyezwa yini? Vele umuntu ongaphansi komthetho wenza kahle ngoba esesaba ukuya egehena. Uyezwa yini? Ya, aluba uJosefa wayengumuntu ongaphansi komthetho, wayezathi hayi yikuthi ichurch yethu ayisivumeli mama, hayi ichurch yethu ayisivumeli, vele thina vele ukulala labafazi babantu asivumelekanga ngechurch yethu. Uyezwa? Ya, uyezwa? Ngamanye amazwi aluba so church bengizalala lawe. Uyezwa? Ya, ngamanye amazwi aluba so church benza ke nilale embhedeni kaQueen.
Bathandekayo, uyayizwa ingqondo yelegalism. Vele ilegalism bathandekayo imbi kakhulu, ngoba ilegalism is always doing good for the wrong reason. Umuntu wakhona wenza kuhle ngesizathu esirong. Kahle kahle isono uyasithanda, kodwa uphoqwa yipunishment ekhona. Ilegalism isihedeni, yikumbatha isikhumba semvu ngaphandle, kodwa ngaphakathi wena uyimpisi ephangayo. Bathandekayo, isikhumba semvu kasenzi impisi ibe yimvu. Uyezwa yini? Impisi impisi lanxa isesikhumbeni semvu. Uyayizwa yini indaba la? Ya, impisi impisi lanxa yembethe isikhumba semvu. Uyayizwa yini indaba la? Uthini Ndlovu? Uthini uJosepha? uJoseph uthi ngingenza kanjani into embi kanje, ngenze isono kuNkulunkulu na? Uyezwa, umuntu ongaphansi komusa isono sibi kuye. Uyezwa, isono uyasenyanya. Bathandekayo, ingqondo kaJosepha ngiyayithanda ingqondo kaJosepha. So bathandekayo, that's how our attitude should be towards sin. Uyezwa, ya ingqondo yethu kufanele ifanane lekaJosepha, kumele ifanane lekaJosepha, izonde isono kumele sisizonde ngaphakathi kwethu. As long as siphila ngaphansi komusa bathandekayo, akusekho ukulahlwa kwabakuKristu Jesu. Ya, ngifuna ubambe lokho. Uyezwa yini? Zwana la, ungavela usuke ngaphansi komusa kuphelile ngawe. Uyezwa yini? Ya, omunye ngabuza ukuthi kanti Ndlovu, ngisuka njani emuseni? Ya, yikwenzani ukusuka emuseni? Sitshele Ndlovu. Zwana la, emuseni akusukwa ngokuthuwe. Uyezwa yini? Ya, kumbe wone. Hayi ayisikho ukusuka ngaphansi komusa ukwenza kubi. Ungatoliki uNkulunkulu ngengqondo yomuntu. uNkulunkulu kasibi ngabakhe nxa sisenza kuhle kuphela. Uyezwa, lanxa wenze kubi ungowakhe. Uyezwa yini? So bathandekayo, ukusuka ngaphansi komusa kayisikho kwenza izono, ayisikho kona, ayisikho kuwa. Uyezwa yini? Manje yikwenzani ukusuka ngaphansi komusa Ndlovu? Ya, bamba la. Ukusuka ngaphansi komusa yikuphika uJesu. Uyezwa yini? Ya, kulendlela ezintathu uSathane azisebenzisayo azama ngazo ukukwenza usuke ngaphansi komusa. Uyezwa yini? Ngifuna ulalele kuhle, ngoba vele into enkulu ukwedlula zonke efunwa nguSathane yikuthi asisuse ngaphansi kwe-umbrella yomusa ukuze sinethwe yikulahlwa. Uyezwa yini? Ya, angithi i-umbrella esiyijwayeleyo leyo ngeyokuvikela ukuthi singanethwa lizulu. Ya, i-umbrella yomusa ngeyokuvikela ukuthi singanethwa ngumlilo wegehena. Uyezwa, singanethwa yikulahla. Yikho ngakufundela ivesi Romans 8 verse ngelika 1, iBhayibheli ithi akusekho ukulahlwa kwabakuKristu Jesu. Uyezwa, akusekho ukulahlwa kulabo abangaphansi kwe-umbrella yomusa. Uyabona, nxa umbathi i-umbrella, ngitsho i-umbrella yona le evimba izulu. Uyezwa yini? Izulu kalinethi wena, linethi i-umbrella. Uyezwa yini? Kunjalo nxa ungaphansi komusa, ungaphansi kwe-umbrella yomusa, ukufa kwesibili akukubulali wena. Uyezwa yini? Ngoba kwabulala uJesu ongumusa. Haleluya. Madoda, imfihlakalo le, madoda, imfihlakalo le, kasibambeni. Uyezwa, ya, ngithe mina kule ndlela ezintathu uSathane azisebenzisayo ukukuhluthuna ngaphansi komusa. Ya, uSathane usebenzisa indlela ezintathu ukuhluthuna abantu ngaphansi komusa. Indlela yokuqala engizakhuluma ngayo yiyo uSathane aphumelele ngayo kakhulu emabandleni namhlanje: ukuhlanekela ivangeli, ukugonqomisa ivangeli, ukutshekisa ivangeli. Ya, umunye ngabuza ukuthi kathi Ndlovu, kahle kahle yikwenzani ukutshekisa ivangeli ndoda? Mana ngikufundela ivesi Galatians chapter 1 ivesi ngelika 6 lo 7. uPaul uthena, ngiyamangala ukuthi limdela masinya kangaka lo walibiza ngomusa kaKristu njalo liphendukela evangelini elehlukileyo, elingasivangeli langempela ngitsho. Kusobala abanye abantu bayaliphambanisa njalo bazama ukungcolisa ivangeli likaKristu. Uyizwile yini iBhayibheli? uPaul uthi ngiyamangala ukuthi limdela masinya kangaka lo walibiza ngomusa kaKristu njalo liphendukela evangelini elehlukileyo, elingasivangeli langempela ngitsho. Ya, kusobala abanye abantu bayaliphambanisa njalo bazama ukungcolisa ivangeli kaKristu. Uyayizwa yini iBhayibheli? Uyayizwa yini indaba la? Ya, uyezwa yini uhlupho olwalukhona ebandleni laseGalatiya?
Ya, uhlupho lwalukhona ebandleni laseGalathiya yikuthi abantu babefulathela ivangeli elisindisayo bamukele lokho okungasindisiyo ngitsho okungasovangeli umnuso wevangeli. Uyezwa yini? Omunye angabuza ukuthi kanti ivangeli elinjalo ngelinjani ndlovu, ngelinjani ivangeli elingasindisiyo? Ungafunda kuGalatians chapter 3, uPaul uthi yena, lina maGalathiya izithutha, ngubani oliloyileyo? Ya, phambi kwamehlo enu uJesu uKristu wabonakaliswa obala ebethelwe. Ya, verse 2, mina ngifuna ukwazi into eyodwa nje kini. Umoya lamamukela ngokugcina umthetho loba ngokukholwa lokho elakuzona? Kanti liyizithutha kangaka emva kokuqala ngomoya, khathesi selizama ukuzuza ukuphelela ngemizamo yabantu na? Uyayizwa yini indaba la? uPaul uthini? Uthi maGalathiya izithutha, ngubani oliloyileyo? Phambi kwamehlo enu uJesu Kristu wabonakaliswa obala ebethelwe. Uthi mina ngifuna ukwazi into eyodwa nje kini. Umoya lamamukela ngokugcina umthetho loba ngokukholwa lokho elakuzwayo na? Kanti lizithutha kangaka emva kokuqalisa ngomoya, khathesi selizama ukuzuza ukuphelela ngemizamo yabantu na? Uyayizwa yini indaba la? Ngamanye amazwi, ukuhlanekela ivangeli yikuthi wenza usindiso lube yingxenye kaNkulunkulu lengxenye yakho, ukuzama ukuncedisa uNkulunkulu. Ufuna uNkulunkulu akusindise ngemisebenzi yakho, ufuna ukusindiswa ngokugcina umthetho, uhlanekela ivangeli. Uyezwa yini? Ya, uyaliphendulela ivangeli. Uyezwa yini? Uyaligonqumisa ivangeli. Uyezwa? Uyalitshekisa ivangeli. Uyezwa yini? Yikho phela okwakusenzakala ebandleni laseGalathiya. Ngatsho ngaphambili ukuthi umthetho lomusa kuphikisana, kuvela ndawonye. Kodwa zwana la, umusa lesono akuhlangani ngitsho, kuyaphikisana. So wena nxa uzama ukusindiseka ngemisebenzi yakho, akusiyo musa lowo. Uyezwa yini? Ngamanye amazwi, uzama ukusindiseka ungaphansi komthetho, okuyinto engasoze yenzeke. Uyezwa yini? Ukusindiseka ngokugcina umthetho lokusindiseka ngomusa yizinto ezimbili ezingahlanganiyo, vele ngeke kuhlangane lanxa ufisa. Uyezwa yini? uPaul abesesithi kuGalatians chapter 5 verse 4, uthi lina elizama ukulungisiswa ngomthetho selehlukaniswe loKristu, selehlukane lomusa. Uyayizwa yini indaba la? Lina elizama ukusindiswa ngomthetho selehlukaniswe loKristu, selehlukene lomusa. Bathandekayo, kuJesu silokulunga okupheleleyo, akushoti lutho, ngeke wena wengeze lutho, ngoba vela akushoti lutho oludinga ukwengezwa. Uyezwa yini? Wena nxa uzama ukuncedisa uNkulunkulu, nxa uzama ukuzikhandela ukulunga, uyabuvalelisa emuseni. Uyezwa yini? Uyabusuka kuKristu, uyamphika uJesu. Uyezwa yini? So bathandekayo, indlela uSatani asihluthuna ngayo ngaphansi komusa yikuthi asifake ngaphansi kwelegalism. Uyezwa yini? Yikho uPaul esitshela lakubazalwane baseGalathiya esithi uKristu wasikhululela ukuthi sibe lenkululeko. Ngakho manini liqine, lingavumeli ukuthi libotshelwe futhi ejogweni lobugqili. Uyayizwa yini indaba la? uPaul uthi yena uKristu wasikhululela ukuthi sibe lenkululeko. Ngakho manini liqine, lingavumeli ukuthi libotshelwe futhi ejogweni lobugqili. Ungabuyeli ngaphansi komthetho manje, ungabuyeli kulegalism. Asovangeli lokho, akusindisi lokho. Uyezwa yini? Ungabi isigqila so esibotshelwe ngaphansi komthetho. Uyezwa yini? Uverse 4 bese lina elizama ukulungisiswa ngomthetho selehlukaniswe loKristu, selehlukane lomusa. Uyezwa yini? Then okwesibili uSathane akwenzayo ukusisusa ngaphansi komusa yikuthi uyaletha izinto zalumhlaba ezikhangayo emehlweni ethu, wenza sibone sengathi inotho yalumhlaba ingcono kakhulu kule notho yasezulwini. So the devil makes our mind to undervalue heavenly things. Uyezwa yini? Phela ukuba ngamaKristu akusenzi singahlupheki emhlabeni. Uyezwa yini? Kodwa ukuba ngamaKristu kusenza sibe lethembe ekuhluphekeni. Heaven is still in the future. Now we are living in the enemy's territory. Uyezwa? Sisasemhlabeni wesono, uSathane uyasihuga kadlala, uhuga abadala, uhuga abatsha, akubonisa izibiliboco zomhlaba, akutshela ukuthi umuntu omutsha, bheka kuvundile emhlabeni. Look, the grass is green there in the world. So uSathane uyasihuga,
uyasilinga ngokusibonisa izinto ezimbi esibonise sengathi zinhle izinto zomhlaba. Uzakhumbula indodana yolahleko, yisisibonelo sethu. Uthini umfana? Uthi sengikhathele mina ukuphila ngaphansi kukababa. Wahamba umfana wayabhukutha esonweni, isono samvuthuza. Wananzelela later ukuthi ukuphila ngaphansi kukababa wakhe kungcono kakhulu kulokuphila ngaphansi komhlaba. Uyezwa? Mana ngikufundela ivesi 2 Timothy 4 ivesi ngelika 10. uPaul ubhala esejele. Ukhuluma ngoDimasi owayeyisisebenzi kanye loPaul evangelini. Uthini uPaul kuTimothy ngoDimasi? Uthi yena, ngoba uDimasi ngenxa yokuthi ubethandwa umhlaba lo usengibalekele waya eThesalonika. Uyayizwa yini iBhayibheli? uPaul uthi ngoba uDimasi ngenxa yokuthi ubethanda umhlaba lo usengibalekele waya eThesalonika. Uyezwa yini? So uDimasi nxa wayebalekela uPaul, kahle kahle wayebalekela ivangeli elimelwe nguPaul, ngoba uPaul wayesejele ngenxa yevangeli. iBhayibheli lithi uDimasi wabalekela ivangeli waya emhlabeni ngoba ethanda umhlaba. Uyayizwa yini indaba la? So uSathane ufuna ukususa abantwana benkosi, ufuna ukusisusa ngaphansi komusa, siyephila emhlabeni, siyephila esonweni, sibuyele ebunyameni bomhlaba. Uyezwa yini? So indlela yesithathu uSathane ayisebenzisayo nxa sengivala, uSathane indlela yesithathu ayisebenzisayo ukuthi abantu abasuse ngaphansi komusa yi-persecution, ukuhlukuluzwa kumbe ukuzingelwa. uSathane ulomkhubo omubi, especially ensukwini zokucina. Uyazingela abantwana bakaNkulunkulu efuna ukubasusa ngaphansi kwe-umbrella yomusa. Kwesinye isikhathi uSathane uyaletha imikhuhlane emibi kakhulu, imikhuhlane engeke ibonwe yimtshina yabodokotela. Uyezwa? Kugulwe emulwini, uphume kulesi sibhedlela uyengena kulesiyana, kuphunywe kulesi kungene kulesiyana, amadokotela athi kaboni lutho. Uyezwa yini? Kusetshenziswa imitshina yonke yabelungu, amadokotela athi kaboni lutho. So uSathane ensukwini zokugcina uyaletha imikhuhlane emibi kakhulu engeke ibonwe yimitshina yabodokotela. uSathane uyabe efuna ukuthi asisuphune, asisuse ngaphansi komusa kaNkulunkulu. Abanye bayaswela imisebenzi, so uphosele ama-CV lapha, uphosele laphana, uphosele lapha i-CV, uphosele laphana. Uhambe wena personally uyekhuluma labelungu ukuthi ufuna umsebenzi. Uswele so umsebenzi la nxa ufundile. Uyezwa yini? Uzubone ngathi ulebhadi, uzibuza ukuthi kanti why mina? Kungani mina nsuku zonke? Kulezigangi, kulezigebenga azihlupheki ngitsho. Kungani mina nginje? Ngiyakhuleka nsuku zonke, ngiyaguqa, ngiyacela nsuku zonke, kodwa mina kangiwutholi umsebenzi. So ngumjibila kaSathane awusebenzisayo ukuthi asisuphune ngaphansi komusa. Zwana, uSathane uyabe efuna ukusisusa under the umbrella of grace. Abanye bagcina besiyabuza ngempilo zabo ezinyangeni. uSathane ukuhlukumeza ngamabomo, ufuna ubuze kuye, usuke kuJesu. Uyezwa yini? Ungafunda uMatthew chapter 10 verse ngelika 22, uJesu wathi yethena bonke abantu bazalizonda ngenxa yebizo lami, kodwa loyo oma aqine kuze kube sekupheleni uzasindiswa. Uyayizwa yini indaba la? Mani uqine. Uyezwa yini? Ungalahli usindiso ezinhluphekweni zakho, ungasuki ngaphansi komusa ezinhluphekweni zakho. Lanxa ungela mntwana, ukhuleka ufuna ingane, ungasuki ngaphansi komusa. Uyezwa yini? uSathane ulezindlela eziningi kakhulu azisebenzisayo ezibuhlungu empilweni. Ufuna ukuthi uzusuke ngaphansi komusa. Kuze kube lamhlanje kulabanye abantu abale question mark ngendaba zokukholwa. Babona ngathi into zokukholwa kazisebenzi ngenxa yokuhlukumezeka emhlabeni. Uthi uyakhuleka sokwehla izinyembezi, izinyembezi zithontele phansi, so ngenxa yobuhlungu empilweni yakho. Ngicela ukukutshela ukuthi ungasuki ngaphansi komusa ngenxa yenhlupheko. Kugcina ukukholwa, kulondoloza ukukholwa. uNkulunkulu nxa ekhuluma uthi na zonke izinto zisebenzele ebuhleni kulabo abamthandayo, ababiziweyo ngokwecebo lakhe. Uyezwa yini? Ungasuki ngaphansi kwe-umbrella yomusa, ungasuki ngaphansi kwe-umbrella yomusa. Uyezwa yini? Bathandekayo, umusa ngokaNkulunkulu wenzelwe abantu bonke. Thina
ngaphansi komusa safika ngokukholwa, singaphansi komusa ngokukholwa. So umuntu usuka ngaphansi komusa ngokulahla ukukholwa. Ya, ukungakholwa ikuphika uJesu ngamabomu. Uyezwa yini? Bathandekayo enkosini uJesu, kungumthandazo wami ukuthi ungalahli ukukholwa. Ya, ungalahli ukukholwa, ngoba nxa ulahla ukukholwa uyabe uphika uJesu. Ya, uyezwa yini? Ungalahli ukukholwa, ngoba nxa uhlala ekukholweni, uhlala ngaphansi kwe-umbrella yomusa, isono ngeke sikubuse, ngoba kawusekho ngaphansi komthetho. Therefore isono asinawo amandla okukubulala. Nxa wena ungaphansi komusa, ngamanye amazwi umthetho vele wasibulala kudala kuJesu. Yezwa yini? So bathandekayo, ngiyakhuleka ukuthi inkosi isenze sizwisise i-privilege yokuba ngaphansi komusa, futhi ngiyakhuleka ukuthi singahlanekeli ivangeli leli lomusa, singasebenzisi ukuthi umusa ukuthi siphile umathanda esonweni. Uyezwa yini? Ya, ungasuke ungizwe sengathi ngithe mina nxa ungaphansi komusa sokumele uphile umathanda. Hayi, ungangizwa kabi. Ngiyakhuleka ukuthi uzwisise ukuthi kutshona ukuba ngaphansi komusa. Ngiyakhuleka ukuthi umusa ukulawule. Umusa wenkosi kawube ngumthombo wokuthula kwakho. Lanxa uhlukumezeka, ya, ukhala nsuku zonke, ugula kumbe ugulelwa, ufelwa, lanxa ungela msebenzi ulamba, lanxa nje empilweni kunzima, ungela ngane, ungela nzalo, ungalahli ukukholwa. Lanxa umsebenzi ungekho, ungalahli ukukholwa. Umusa kawube ngamandla akho. Hlale ekukholweni, gcina ukukholwa, mntana kamlimi. Uhlale ngaphansi kwesiphambano, i-bus stop yabasindiswayo. Nxa isitimela sezulu siqoqa abangcwele, asikuthole ungaphansi kwesiphambano. Lanxa usifa ukufa kokulala lokho kwakuqala, akwesabisi nxa ungaphansi komusa, ngoba isono ngeke sikubulale. Ulinde uJesu ozabuya amemeze bonke abasemathuneni balizwe ilizwi lakhe. There is a day coming when Jesus shall descend. Ya, uJesu uzabuya kwelinye ilanga amemeze athi, bangcwele vukani. Lanxa uyabe ufe iminyaka eminingi ungaphansi komhlaba, uzakulizwa ilizwi lakhe, because the word has got the power to create. The word has got power to create. Ilizwi lilamandla okudala. So abaphila ngaphansi komusa, ukufa kokuqala abakwesabi, ngoba uJesu, bathandekayo, uzabuya azobavusa ebathuneni, ngoba ukufa kwesibili akulamandla phezu kwethu nxa singaphansi komusa. Haleluya, haleluya. Hlala ngaphansi komusa, hlala ngaphansi kwesiphambano. Haleluya, haleluya. Umusa kawube ngamandla akho. Amen. Shall we close our eyes for prayer? Kasicimezeni, sikhulekenini. Babo ingcwele, babo thandekayo, siyabonga imfihlakalo yokusindisa kwethu seyambuliwe. Siyabonga ukuzwisisa the privileges ukuba ngaphansi komusa. Kuyamangalisa khona lokho, ngoba wena nxa singaphansi komusa uyasisitha, uyasibekela. Isono kasilamandla okubulala, ngoba sithathelwe amandla, ngoba amandla esono ngumthetho. Baba, siyabonga. Bayavuma odadewethu, bayavuma abafowethu, bayavuma omama, bayavuma obaba, bayavuma ogogo, bayavuma okhulu, bayavuma abanabo bami. Basindise umusa ungakavalwa, ngoba wena nxa usiza njengenkosi awusoze ulanda abantu abagcwele emachechi, kodwa uzalanda abantu abangaphansi komusa. Vuma Nkosi, lanxa sise-church sibe ngaphansi komusa, sibe ngaphansi kwe-umbrella yomusa, ukuze isono singasibulali. Haleluya. Siyabonga ngenxa kaJesu, siyakhuleka. Amen.